Yagin program Reeba Ahindugire ha TV West nakushimira umwanga mugenzi wanje washikiriho kandi n'kwakira program Reeba Ahindugire ikinebereho burizo bari asande shahina zikireje garwa mu rwa kabiri shamukaga gwihangwe haza esabite yahwire tukaba turi umwanya ogwa Kitagwenda home district ya Kitagwenda tukaba tayire Reverend James Ndayazi Rutebuka omuntu ogu aine Emboozi mpango mnonga nomwahore nko kwahura Reverend nomhereza arahanga kandi omuntu ogu akakora obushomesa ahande ngo zona konke kinte kiri interesting no kugira ngo omuntu ogu akabaho n'omuteki wishomero yagukora konka yaragaha kuba omuteki yayishanga lecturer nango abutosha konka lecturer work training and tutors so noreba ngogu n'omuntu aine Emboozi tari ya burijo bwenu reka mwakira ha program ahitwabire twakoma buriya noho turatandikire rizoba haza tukeyongere Reverend nakushimirwa mu rundo gunda ha program Reeba Ahindugire nashimwe kuvuga no mu rundo gundi kandi no kugumiza mu kuganira nko kutobe tuganira nije kubuhoyire nyingira twaganira ha kushoma kwanje yeye buzima tukaba turi habwegese bwawe tukahendera ro kutugambira uko watunjira mu Kampala High School ebakweta Agakan wagaruka wagumza no shomera Makerere University okana shoma kimaka mweno Kampala High School ngashomesa yo dugire Makerere kureka ntakagire ushoma Makerere nkabanza nashoma munsi yo rugikorokoreji Makerere ni Makerere abo kuba diploma gitwa bintu shoma ne ya Makerere konka abo kuba twantu preparing na ordination batutwara mukono so nkashomera mukono dushoma diploma munsi yo konka ya Makerere atese mutembo ni nkani kora nka course ibiri umuriro gumwe ni nkora diploma kandi ni preparing for ordination so byo mbikabikorera mukono konka ikizamu cyabe cya Makerere na diploma ya ruga Makerere kuna amazire ni mara diploma nakora ikizamu kirkwetwa mature entry exam yandi yantuire Makerere so kuna rugire mu mukono namara kuba ordained nkashomesaho kibito ryo muri Bunyangabo nkaze mu parishi nakora ya mezi mukaga natungaye barohe kuga Makerere ni banyeta kuza kushoma bachelor's degree mu education so nibwo ko nashomere Makerere naheza nibwo nizire kushomesa Agakani so Agakani okajishomesa origire Makerere ha bachelor's ndigire Makerere ha bachelor's so kandi no manya at that time rukumirwe na nshanjune 5 nibwo ubwo kagure umwaka gwanshaje 5 yarukumirwe na nshanjune 5 nkabazire myaka mingi yo kuza Makerere nkana kuzire ndi mukuru kuza Makerere nkaba nahirize kuba no mwahure hata cyo bwahure yes kunashomire mwene kunashomire diploma mukono nagiheza banjweka nabo mwahure konka nakwiranye kunabere nduga mukono nkakora mature entry exam kunabere natandi kumbwahure namarame myezi mukaga Makerere banyeta naza Makerere nashoma kandi kunabere ndi Makerere nabwo nkumizamo ni nkora habo kuba Makerere no manya harimwe kanisa St Francis Chapel so kuna ikire muri St Francis Chapel nangwa nahirwa no wabere chaplain ashangwa ryo mushomesa wanje akayanshomisha Bishop Stewart ubu nabere nshoma Bishop Stewart kugamba ko nabere nshoma nka kuba primary teacher buriya ubu nagize nkakurikiza mu ryo muteki nahika nazo mu koleji mwene okunabe ndiyo mu koleji omwaka gwa kabiri twatungo mushomesa murungi munonga umushibe kwetwa Mr. Yora muba munoba yatushomesaje twamukunda twamweta nizina ngo ni new broom sweeping clean
yatushomesa je kandi kutwayikene twe twamutoreza nangwa bamwe abo yashomisi bayika nabo baba nka ba bishop n'ababukorera ba cyamugamba kandi my classmate tukashoma hamwe twamara hamwe mwene umushomisi wo akatushomesa je twamukunda twamutoreza namwe mbo yashomisi hakija kurugamo bahure bengi munonga yes nka cyamugambi so birobo byabe nakushomisa kari akaya abo kandi akarugira cyambogo konka yabiro mwahure ninga takabiro mwahure tena ni mweta misayora muba munoba akata kabiro mwahure yije yatushomesa niwe yatandikira sculpture union muri bishop Stuart college kuyatandikira bishop abukwatanije kuri CN union twagitahamo fortunately bampo bwa secretary uwo mukiri umukoreji bwoko bwa secretary bwa Christian Union numa nka organization kandi itaho kugira office bearers so n'aba secretary imyaka yona nkamara imyaka 3 akwa bamuntu bakatushanga turi mu gwa kabiri imyaka ndije 3 nagimara secretary wa CU wa CU mwene kutwamaze nakatwamazire naka ejo twaza kushomesa nawe yaza kushoma yaruga kakoba gwa kaine diploma nawe yaruga yaza kushoma theology yatandikira bo warasi yaruga yaza makerere yashoma mwene kunagire kuza makerere nanye washangorode yashye nashangari ari chapuline wakayashomire wakayashomire first degree yashomire second degree masters ari chaplain makerere nanyi kuna ikireyo yanyakira kandi nke former student kandi former secretary wa Christian Union ni nkora nawe yanyakira hatuija urunano mwahure nije ndiyo mwahure so yanyakira twagumana tukora mu St Francis akagira programu ye abahure bari kushoma nko muri makerere akaba incorporating mu programu ze nambwe nubu nabere ndiyo nkamushangariyo ngashanga Reverend Mari nawe ariyo nabandi hakarondi ejo kuruga Kenya so twakora nawe so mwene nkagumizamo ninkora ubwo ahurite ndaburekire ndabutera hansi kagumizamo ninkora muri makerere omagakani bagumizamo no shomesa so kuna amazire kushoma kuna kandi nkora mu St Francis ndi ku assistinga chaplain uko ndi student kuna amazire kushoma na graduating naza kushomesaga kandi fortunately kuna ngombere nemara ku course yanjye ya degree ngatunga second class upper aho naho banyikiriza bampandika nka student wa postgraduate student bantaha masters so nkashomesa Kampala High School nashaga kani ngani ngishomesa at the same time ndi postgraduate student ni ndaro muri makerere mu postgraduate hostel so bari impereza mu St Francis nubu nabere nashohire ndi kushomesaga kani nkagumizamo n'impereza ninkwatanisa na chaplain mwene hato ijo tunga scholarship so mwene kumba bwanyuma yo burukwenga nango hanyuma scholarship yo nkana yagitungire ndi kumara kushoma makerere konka amina katire hekiragiro akata kwikiriza religious people kushohora hero uko bari bashohora hero bamugambura ko bashohora hero batandika kugambira insi yona ebiri byo mu Uganda so ya baninga ntabona abineka kwatene dini so nubu namazire makerere bampereza scholarship yo kuza mu Geneva mu ministry banyangira hakwa nko mushomesa nkanta kumaraga genda konka nkani ntawakira ngo nashaburusa banyangira konka fortunately amini kuyabere yaruga hwati mu gwakinana na gumwe no bintu kagenda mu mpero zo gwakinana nagenda naza Geneva kuza kushoma ecumenism tugambira ngo ukatunga scholarships ku rwo myanya cyari kushana watunga kahina mwene hatobwo kunagire Geneva nashoma ecumenism
na discussinga je ni nyoreka twese tukatudiscussinga munonga ntworeka uwiti turukuruka tukatujya abantu benshi bari kuruga mu munsi yona tukandi tu scholarship tugihirwe World Council of Churches. So kuna ibere ndiyo nanye ni discussinga nawe nkabashomesa munonga nimbagambira ndi bwame anti edini ekaturetera ego ikija batushomesa konka bakaturetera ebizibu twatandika mu Uganda okurwana ko kubanza kakuriye kwedini abariko hamanya nti basiko mutakumanya Uganda konka nabatera kashana haruba anaka aha chat nimboreka ntireba na mirembe ryaha rubaga naye ryaha abanyadini bamwe bakaba abafaransa bakaza hari rubaga abangirikani baza hari na mirembe nibarebana nimboreka ntizoba rimwe abafaransa bakashuma bakabata kubeta abanyakatoliki by the way bakandi babeta abafaransa nabo bari kweta ngo nabangereza n'abantu abo bashomise b'abanya-Uganda bagumana beta n'abangereza n'abafaransa mwene ba missionaries bo bijobwo tinkumanya bako batuhurire neje bari kutureba bamwe bakashoma European history nibamanya okurwanangana kwabere kuri hagati ya Britain na France konka abanyadini bo bija nkaba missionaries abangereza bazana mirembe abafaransa baza rubaga konka no kora barya abanyadini ako wabo tikarabe bire bagumane be bamenya ngo abafaransa banabangereza uwabo ni barwana bukuno ni bakonvertinga abantu ni bagamba abafaransa bari n'abantu babi munonga nkaba kuri mutazayo nabari nabagamba abangereza n'abantu babi munonga mutazayo na comforts babo abo babi nako babiye bahimbira n'amadini ubutikirizana cikatandikibwa benye n'abanyagurete dini ni kugambira nibo nabo aho kwabo kandi bangana wabo abafaransa n'abangereza bije ni bangana kandi yo ni teka ngo mu migugu yabo bakaba leta mu spare parts zemundu bakizihisemo umu maybe bazi assembling narisho bundi bakazigura ku rugo mu baharabu habo kubizoba rimwe abangereza ngo abangereza bakaba ryaho hagira umwana yijaba yati abafaransa bajya harubaga hari nibatekaniza nibenda kwija kubarumba abananka bagira bati mwene njyani cyeco nabo barundana n'abantu babo bakabinde sufficient purpose aba bahereze mundu aba nabo babahereze mundu bashuma kuruga rubaga kurugana mirembe babugana hanse hari hifo mishogo rwiru rwa kabakaho batandika barwana imundu bane mwene barashaha abandi barashaha niko barwina batyo barya abamadini ecyatambire mushe kweta lugard akari order kampara hari aho muzigitiguri niho yabirari ayine mundu yabire nekira kimwe kube yamane barukiyata maximum ngo ni maximum gani wiyije yabatahamu yabararanze yabaramura so aho nureba ngo kutandukana kw'amadini kukarugira uwabo ubonka bakatoretera Christianity iri divided abanya-Uganda kandi okimanye ngo abarwine ibirebyo hakata kagire abanyankore abarwine bakaba ry'abaganda bonga ababire bari na mirembe abarubaga bakaba ry'abaganda nibo bashubire bakabugana hanse ho mu ruhanga batandika n'amasasi batandika ko so kutandukana kw'amadini kukarugira yokwe nito twabyakira kuri ya Geneva mwene ko nageregere nabashoborera giye buzima ndi edini ekija konka bakaturetera ubwangane mazima abantu bakaba ry'abanyabuzari relatives konka ko bakire abantu abaganda bonka barwana urutaro rwabo
It is true. Rw'abafaransa n'abangereza Rukaba rutari rwabo abaganda bakafira iki kandi nk'abatwire hagati ya Rwanda barubagana na Mirembe aho bari I think it was the same kirande. So kunagireyo n'abashomesa konga twakobiya communism twadiscussinga twahandika essays ngwenu bankunda kunabera nenza kutaha nagira ntimete nomanya hariho muri ngo gwona oguna kubasa kugumizamo nkashoma nkiyongera mu bintu biri communico bampereza za address nyingi emwe ekaneruga mu South Korea ezindi nyingi ziri kuruga mu Amerika mwino kunahikirumuka kuko nakiro ntaruga ya Geneva natandika nahandika amabaro nahandikira college zone zibampeyire zo mu Amerika nahandikira no mu South Korea nkiryaho aba South Korea banyeta bangambiraje kubatunga scholarship kandi ubwo hagataho na scholarship ya Korea twatwine professor wetu Anatoli Byaruhanga agira munywani we wari kweta Munu professor ariwe mukuru wa seminary yo mu South Korea hina hibabugine bikirizana ngo baza kutuhera scholarship mu Uganda Byaruhanga niwe yabiranshomise mwene yagira ati mwene scholarship noza kugitwara yatayizina ryanjye so banyeta bakweta South Korea kandi banyeta South Korea ebarahabira zire mpandikire natekanize kugenda na visa bagimpeyire byo nategize kiro cyo kugenda na air ticket nagitungire bakaba bagindaganise umu World Council of Churches kunabera ndio kugenda nifata byone bisigire bampire nekiro cyo flyinga tukutunga kore ndije kuruga mu Amerika hata America mu institution chi nayo mu seminary bakonka nayo institution bageta Union Theological Seminary iryo mu New York honyine seminary ya Anglican ikabiri ya Presbyterian yes niya nankani ya South Korea na ikari ya Presbyterian kandi nkabaye communist they don't mind no shanga ni mabanya Katolika harimo aba Protestant harimo abacyo ni bajwanza amadini kandi bajwanza n'abantu bari kuga mu different cultures so tunga scholarships ibiri South Korea ni banyenda baba na Union Theological Seminary batene twenda kandi World Council of Churches yabira inshomise ibya communism niye mpire air ticket yo kuntwara hata ho wakora mwene kinakozire nashaba ba World Council of Churches na pima munareba eventually naka awards nzingana konkanze South Korea akarumbyenzi wanje yarugereyo nze mu Amerika umutima gwanyira ngo wabo yine degree yawe ku rugo mu Amerika maybe it is more prestigious kuzo mu Amerika kuzo mu Amerika kukira kuza South Korea nashira mu kuza mu South naka mu Amerika nabari nabahandi cyane banti mwe bari kumpa air ticket so ni mbashaba mu gihindure mu mwanya wo kuntwara South Korea ticket ejo entware New York bakikiriza that was nice so naza New York mu Union Theological Seminary natandika nashoma namara y'umwaka nifata no mwaka gumwe mwanya wo kumuziza heru masters tetwara mwanya muringo itwara umwaka gumwe habwa commitment yitwe kune kiteganisa tukamara imyaka mingi nushangana ba lecturers student zakuze ngo yamureba tayine mine zubundi nakora za research kunga kuriya yo scholarship nabaza Britain nabaza America masters twara umwaka gumwe so nkamara y'umwaka gumwe bampa masters degree so ko wahirize nije hanyuma y'umwaka gumwe
nagaruka Uganda waza gukora ki mwene uko nagarukira Uganda ubu nahize gutunga masters nakora application Makerere banyeta naza yo kushomesayo wagenda nka lecturer hati nkagenda nka lecturer mu faculty ya education kandi ubu mu faculty ya education nkandi yo kutraininga aba students abari kwenda kuza hero nk'abashomesa konka aba bari kuza kushomesa dini na training Makerere kumara umwaka ko nabere ndiyo ninshomesa ibintu bindi byije biziramo nigo mwako ubwo uguri kumanywa nka obote tu mane nza kuza kushoma okwenka kuyanti amina kanzibire kuyamazire kurugaho nagenda nuko nagire kugaruka nashanga mweno hati election zize bakoziri eziri kuratamini bakazikora ndi Geneva niwiti ndazigiremo konka kuza kugaruka nshanga batiriho government ndisho konka washanga ubusinje burimo ngashanga burimo okwihaho nibwo babere batandika kwenda government ejye kuyagireho nibwo nabanda groupe ndijo itarikiranize na nebyarugire mu bururu bagira umukishaka kuza kurwana groupe ya naka ya Museveni konka babote batandika bakora nitwe twatandika twagumiza muri twara nko twara natungo muri mu Makerere nashomesa Makerere kumara umwaka gumwe bwanyuma no manyama mukamutakabireho abantu bagarukire ni barwo mu buhanga hanguse bakijo mu Uganda mu bamanya ngo tukamare myaka 8 education itakwimpruvinga nakabire kariho kakashangwa kashenyukire mwene kubizire bijani bombeka amashomero ni bombeka za secondary ni bombeka za primary ni bombeka za colleges mwenaho ba MP witu akorangana n'abantu bo witu batite twashaba batuhereze college bakaba bahero za secondary konka bajya 2020 college mwenubo bagamba iyi 2020 college aba ministry bagira ngo twaza kugibahereza konka muturetere umuntu umwe kwenda ngo abe principal wa college ejo uri kubasa kugireberera akagikuza banyejaho banshanga Makerere tushabire college niwenda kugituhereza kandi batuhire condition ngo turete umuntu umwesigwa uri kubasa kwebembera college ejo akagidevelopinga nko kukijemerire mbwene tushake ngo niwe uri kuza kugebembera naba divided nze kuba principal wo witu mu cyaro muriya narishi ngumize mu Makerere. The time is 14 o'clock. Kuna be naye zigaziga bo bagira mbene hati notakura kwija kwebembera kore gito wawe tagiye bembeire ni kimesa ngo turi nitwe you are not with us. So nkahanta hinabire ntwire namakaganje ntogari nije nikiriza nazo mukore ryo nagiye bembera sejo koreje bakamba jeta bata ukane bageta ntuntu teachers college bakafutwara mu cyaro kwenyini nagiye bembera ntuntu na hateje shiruho nkagiye bembera umenye ngo kaze yo mu biro bya obote obote ko bakiri tukiri byombo ya obote Museveni na wataha government ya Museveni igeze kwenda kutereza ibintu by'abana gukoregize zibaze katandika without a plan and it is true zikatandika zitine plan ko ya satani MP yabirazo mu cyaro agamba n'abantu nabagambira bambe mukabona bona hati mwenda tubakorere iki nitwenda koreje naisha abandi nitwenda secondary abandi twenda technical so babitandika kare mwene hati aba Museveni ko bijemo bagira ngo no
ebintu bingi bakazakora igihe bakazitandika zitine plan na za secondary hati ibintu bikatandika bitine ntabwo ikintu twenda kugira ngo tubitereze bashiramo kubitereza kolegizi obote naza kutahamo zikaba ziri 31 ziri mu Uganda zamereze mu Uganda ba Museveni baza kutahamo zikaba ziri 94 mu myaka 5 yonka kolegizi arwa harya 31 zaza hari 91 konka budget iti yacenginga so education yo barkwereze quality ninga barkwiye kandi byo yangire tuba Museveni bagira ngo nibenda kwenda kutereze ibintu kolegizi 91 nabege batariho ubundi nabatwara bege batine max za O levels ikire icyaro yamanya ngo no katureducinga these kolegizi n'abashomesa babene barwo mu kolegizi ezo bakaba batari good quality abashomesa babere barimo bakaba batakutunga imishahara iri kumara nifata nkanye kolegi yanjye nkagebe mbere tine staff ukwihaho ashatine staff oyeshomeseza oyebera administrator oterengo mugarko yeso ngashangunuza abashomesa bamwe mu secondary hakwambwe nuko witaho kitagwenda high school kaba yatandikire ibanda secondary kaba yatandikire mwene abashomesa bari kushomesa nka kitagwenda nk'ibanda nyabani twatubetayo bije bakora part time so mwene naza hangoma kwegera hangoma yagezeho kwenda cleaninga ibintu so kolegizi zabeza ikari 91 bazi sweeping bazi shara at one sitting bakashazamo 28 izindi nantuntu yagenderamo n'izindi bwanye bagende ne knocking off kwisibu ati cyo cyabaho nkiyo wabiro principal wa institution yiba scrapping off watorahi nkanta kubasa kurwaho kuza icyo kubanza kurugenye mahona nkankorifanye nk'umushomesa wa secondary kunagire mu America narugayo actually niyo mushomesa w'abashomesa nibwo nagire makerere nkashomesa mu faculty education ndi kutraining abashomesa graduate teachers mwenaho kubanyihireyo bantu mu college natana kutraining grade 3 teachers college kubagihireho kare twabuza mbwena tuzehi wabari na career assistant minister of state bari kumweta Joyce Mpanga niwe yiziro witu yarabaho yajya mwene hati college yantuntu yarugaho ejyo bagiswipinga college hakare ndijo hari kwetwa Kanoni bati Kanoni twagihindura de secondary school hakariho kitengure hano na hina rubindi ejyo bagiswipinga yarugaho kariho ndijo kweta itojo hari itojo nyine ajyo nayo bagisangura bagmamba zisangura mpora nini bazisangura konka mbwene nyowe already I had the quality of being a tutor of training teachers bandeta NTC Kakoba hatu ijo lecture nize Kakoba nka lecture habaho program kugira ngo mwene twenda kunduza education ije kafa bareba za silibasi bareba bashomesa bareba mwene program zona bareba ngo okwenda ngo education shemere nitureka ngo twataho education reform program ubwo nkirika kuba mwete abantu bari experienced bakitomo papers to applying tugenda tukora interview mwene ko babene bashobora abantu abo barikwenda nitwenderaze ku applyinga abayineki ukatanga ukashuti niba ninye babere ni describing
I presented myself nazo mu Ministry of Education ndyaha banyakiraho naho bantwara mu Ministry of Education kuza gukora primary education reform program. Ubwo government katungire sente nyingi ku rugo mu World Bank. So muguma kuno ya station no tukazaza Kampala twashitama batamwe kibina mu Ministry of Education batamuka section kari twetwa primary education reform program. Okay. Mwaza Kampala. Ministry ya tamuka section kabari kweta PIU primary implementation project yes. Project implementation unit ka section mu Ministry of Education. Twazaho twareforminga education. Colleges zikamara imyaka naka project ege kamara imyaka nyo nkagimara mu myaka 8. Buzuma. Kayamaze ruwire buri. Ngo ningo hakuba colleges zimwe izaberezi mwenka bazishenye kazantuntize babire bashenyire nicyo kimwe zabere zisigayire byombe ko bagezaho kombe kabusya batamu equipment iri kumara college yaba college mwene nkakunu bakasigaza bushenye bagira ndijo bagita muri kabare bagita bukinda indijo ezahoyima kwetwa burera izindi nakazama muri za Buganduku Kaburasoke nakaseke kezo so nizo zasigire bazita ngo PT kanko batabayonde hamwe ni ka koa PTC ni PTC zitari za burijo so nizo batireho kwenda kunduza education bazitamwe bitabo bazitamwe equipment science equipment byo ni byabere ni byetagisa umukore byo nababitamo so byo tukabikora ministry on project age mu project age ko munana konga komba nkiriye mu project age imyaka yangiye kuhumurefika waba watanaka wanurwa nanurwa ngo bwire bwo kumura bwahika konka bashanga bagize mbwene hati nibenda barabe ni bakora mu project age babe full time ebya babere ni bakora handi hona babirugemu kuza kucekinga Rutebuka nahise imyaka 5 imyaka ejo umuntu umukozi wa government wena kahumura imyaka 5 ngo nahumura konka kubarenga imyaka yanjye yo kuhumura yagera yahika kandi ndiyo ninkora mu project ejo so nashanko waba recommended ku rugo mu ministry naba recommended ngo hati mu ministry narugamo naza mu project. In other words ubushomesa bwa burijo naburugamo naza mu project. Twakora project ejo kusibuna kize imyaka 8 so bwanyuma y'imyaka 8 obukawa si imyaka 5 nenga aho mwe hagatomwe nkayikuna kiza 5 5 nako kuza forum project naza nabafuru mu project so mu project ukaba mufuru wakora mu imyaka 10 nakora mu imyaka nkena kuna biri furu mu project twagikora naheza kumba ni mpeza nibwo abanyarwanda barwomu bakagaruka wabo groupe ya Kagame nibwo abinga abanyarwanda ni ngamba bakagame batera bananka barwana bakananka ubutoni twara mu project omwe urutaro rwa Rwanda rukaba ruriho echo ne kimanyisa ngo no mwaka ko gwa 9 in fact mu 9 mu ministry of education kakoba nkarugaho 9 nazo mu ministry ukora mu project ejo kuko nabengire mu project ejo kuna bendiyo mu project ejo bishika twabiturika kubaha
utakabire atanu utakabire 9 nena kati ko twareba imodoka nibirabaho y'abasirikare turi gutekanya gukureka shana habaho military ku kuza kutugembera ngo ngo n'abanyarwanda abandi bagaruka wabo unambwe ndo bagenda imodoka ko byayikantungamo ngo byasheriza hwaho ngo n'abanyarwanda abandi bagaruka wabo yitwe twabanza guteka ngo kureka shana habaho haba kuba president akariyo mu Amerika mu meeting yabo yaba hari bageta batekena nka United Nations tutimkureka habaho kuza kutuyama n'abanyarwanda abandi bagaruka wabo abanyarwanda bari yombata hako numa bakatekaniriza kuri nankabihanga hingine ibando muri ze habando niyo batekanirize bije nguto bagende nguto yona baraba muri mbarara twahura ngo baraba gwantunga mu bazogwamirama so ubwo nkankiri nanka kunagarukire naza mu ministry bo bahikiro wabo nabo bayenda kunduza education mwene kubagize program yo kunduza education bagira ngo mwene hati tukaruka Uganda kwiha y'abashomesa bo kwija kutushomeseza bije Uganda kushirura abashomesa kandi obwiro ubwo ukabohereze kuri tayaringa nkanahize kuri tayaringa na project uriyo no kikamuherwa mwene kubagarukira mu Uganda kushiraho kushomesa nibaraba bamo niba hagira umuntu kubakije mu ministry ubwo tukiri mu project bizire kubuza ministry project ni mugikora muta nimugira muta bagamba mwene twina aba officers abari gukora mu project nibaza kubashoborera nkuko bari kubikora babatureza abanyarwanda delegation ya Rwanda yije mu ministry yitu ngo benda kwetegereza reform nibagikora batana kandi hakuba abantu nababine imirimo mingi mwene mu department yitu bari hamwe n'abanyakabagenyaba delegation egi no hari abarambuza kabashobororera ngo Rutebuka babamba nabashoborora byo nabegeza nayirate kandi cyakahire abamwe nkashangwa nimba manya no babere bagire Rwanda bagaruka ngo bizire kwege bya Uganda bashanga ndi mu ministry nitumanyana kare nabashororera n'ikindo kandi umanurire rwabo ngandi manyana rwabo yes so abo muntu wabo kwenye bagenda kuba mwene kubakira bahenda nabo kwenda gukora ibyo kunduza education yabo bagaruka mu Uganda bakaba batakwija kunyeta abo kuba bakandi bamanya ngo bansigire ngiye mu ministry nkani nkora so kubisha mu Uganda ne babuririza ne bashiruriza kuba kubasa kutunga abantu bo kuza kubakorera hagira umutongo yatimenya ati Rutebuka mu ministry aho mwira rugireyo timukamutwara kandi cyakahire ubabire bateyireyo okwebembera bombekireyo teachers college ubabire bagiheire ari umunya Uganda in fact bakaba muhihe akarugire Cyambogo ari registra wa Cyambogo agireyo nitumanyana nko abantu nangwa n'ubuzarwa bw'akana akanazarwa kisoro kariyo muntu wabo so mbwenu kubamanya ngo ministry mpumwire kandi betenga umuntu nkanye bakutwara boto bafaye byo kugira ngo ushyire retirement age bantwara so waza Rwanda naza Rwanda wakora nabakorera iyo reform program nko kutwabe tuginaho mu Uganda nazo ministry of education konka nabatache twetita hariho nanka institute of education bene kora nka Cyambogo kubanza takabire university nawe bageta ngo ni Kigali institute of education ngeje bene batango ni Cyambogo institute of education I-Tech mwene wayo bateka yo bayita KIE bantwarayo nazayo nabakorera reform program ko mare imyaka 10
kuruga 2022 nibwo bantwara nkagumizamo n'abakorera kwika 2012 kuruga 2022 kwika 2022 in fact nkagenda kwezi kwa kabiri muri 2022 no kuruga Rwanda nkaruga yo mu kwezi kwa kabiri ni kwa ubwo 2012 Rwanda kamara ye exactly 10 years. Hati bwa nyuma y'imyaka 10 watora wagaruka Uganda. Nagaruka Uganda naza Kitagwenda nashitamayo na hati niyondi washitamayo wakora cyabo kubo ryo munyabitabo noboro ryo ujwire ngoro mu maraka konka ubwo gu practice ngire muno mwene hati ku nahumwiraho mu Uganda naza Rwanda nabakorera nagaruka so ubwo ndiyo mu Rwanda nkakore ingendo nyingi ho abakuba ku rugo mu Rwanda twatuza South Africa twatwara za seminars mu Belgium tuza mu twatuza Belgium nkaza y'imirundi mingi ibindi mweno ni tubugabugana n'abantu bingi kuza kugaruka mu kanakize myaka nshanju na mushanju nyenda ngo nze kushomesa ifata nkazanamo nanka ubwo Bishop Siyata University kayatandikire nazayo nkibaganirira nabagambira ibinkozire naboreka bahura nkabankunda bambuza bitu nanka CV yawe kiza kubagambira nkazagwa 10 ebyo shomere babirungi experience banungi konke myaka ba myaka ngo mbiragira ibyo bya university tubara kubasa kurutingo mu umushomesa uringize imyaka nshanju kandi already ine nshanju na mushanju kawakura na Rwanda ninza kurugayo bakande bakinkunda nibende minabende bakorera konka bahindura mu project zabo batawe kiragiro ngo umuntu wena y'imyaka nkaga netano wena humuri babinga banka mass retirement mu Rwanda wankaga netano wena humuri kandi nko kuna ugambira ubahumuza bankaga netano mu Rwanda hona niyo nkanyine nshanju na mushanju hati yokota kavana so mwene hati nakuno mu Uganda kunagire nka Bishop Siyata University nabagambira imyaka yanje bakangarana iki nakoze wewe waje twanta kanshita washitama wakora ki natandika kuhandika niho natandikira hakatabaka niko kitaba ko kubanza nabanze kuhandika hawo kwa kunarebe nko kunahumwire old age and retirement preparation for later years okay kunarebe nko kunahumwire kandi bo nkantari prepared ngani nkoraje abantu ni bansima ndi popular mu bashomesa bagenzi banje umubana umubakama banje konke kiragiro cyanye hamwe reverend okota prepared myaka nshanju na mushanju nkantari prepared nyowe icyanzibire kuba prepared kandi ndeba ninkore bintu nimbibasa kandi bankunzire yes mwene kwagwe nshongege na yantu no kampabura abandi nibwo nahandika katabaka preparation for the later years of old age and retirement nakahandika akatabako nuko watandikire hori kitagwenda shitamyomuka nkakatandika ndi kitagwenda shitamyomuka hati otakatandikire kuhandika bazo tugambire je experience bakumuzo tetebekanise omanyirire kunaba ekigere burkasheshe nozo murumo no kwataka 10 ningashi whatever that you used to write
aha hati uyimuka eka yawe niyejo yonke rho ni kureba niyo nende experience kashaki was very tricky konka n'ubu nagira ngo kantatekanize umwe nawe nkampreparingamo ubuntu ujiro twatwara muka ni nkora mu ministry mu project nakugambira nkanta basa kumara ukwezi ntatahiri kunagire Rwanda nkanta kubasa kumara ukwezi ntatahiremo nk'imirundi ebiri abantu benshi ko ari kwa Rwanda bagira ngo ni hari kunkareba na hanyuma hari Rwanda ni hihi nangwa ni hihi azo muntu kugira ngo kanyo wakitagwenda Rwanda ni hihi kukira Kampala n'amazima so nkankira kutaha munonga tugira bwa projects bwito omuka yetu ekinde cyambirire bagira umugisha tukine time kija kugamba my marriage yes noza kumugamba ho mbwijire banzo heze mero mwenu nkagira umukazi omukazi muhandikireho nakatabo my wife support made me what I am mwenu kunabere mba ndyokwe near every weekend or every other weekend ntaho muka of course nkanta kurwo yona nkija nkataho muka ntina kanta kundesiri so kunabiroza kuyija ndeta kasende umukazi agira abakozi kurugogwe niko twata gono kagatambure mirimo ko wagikora uruwenka umucyara ari gomuka mukazi akaguma muka hati banzo tugambira ha mukazo ukagabwa mutungirota izina rye noha ukamureba hi umukazi ogwo emyaka yenyuma omuzira kagira obujunanizibwa nk'uko ebireba bronta kugira obujunanizibwa bwo kushomesa omwana itwo witu omuzira kagira obujunanizibwa areba mutabane nakura ibyo kuza mu ishomero tibiriho mu program zabo tibirimo amayati mutabane wanje ogwo nintekura ngo na kora plan ukunda muherezo mukazi mwenanye ninze kutandika kukura abazire banje bakayikiriza bujuranizibwa bwabo bayenda ngo ntungo mukazi nobu nagira mu mashomero kandi mayo mashomero ningenderamo konka bine plan nahise rwagataho nibaza kumperezo mukazi nahise mu myaka nka 20 tata kayagereza kushorozaho ibintu tuwitubana kandi bajugane Emboozi nyirana hati ne bakizijuga akayine Emboozi hikwa nka 30 kandi programu ye akana yenda kushorera umutabane arundi nezo Emboozi specifically kubenjuga kwenda kushorera umutabane no mu ikibare babareba bamanya hwari kandi mu cyogo yitwa witu mu karice y'abanyarwanda umusigazi nabasa kutasya kazi niwe muhara wa nyina rumi mwene mama kazayo wabo yareba umuharu kumwetashwe nkazi muhara wa munyanya atogo niwe ndahereze mutabani waje akara munyanya wenyine ninga munyanya buzima uyabere nakurata shuwa yareba muhara umwiki bakamukunda yego nko muntu bakamukunda niki konke cyamane akana hinga kukira tractor akana amanya kwinga akari hano kandi bareba ngo naba na resiro mukazi wo guti turi baboro
habwo imyaka ejo muntu wabere babarango no mugeyiga niwabere na yeze bihimba ayezo mugusha ayezo busaza ukumubona ngo no mugeyiga konko ine myaka 2 mwene hagati aho munaza kwisi imyaka 20 ni biromwe konka nyonza mukamure 22 nibo bakinire konka bakabakitekanize ku rugenye omushba mugambire ninga takukimanya nangwa nanye nkanta kakimanyire iki konka abazire bo mwiki n'abazire banje bo bakaba bamanyine mwene mu cyogo izoba rimwe n'amara cyamukaga P6 yes konko ushobora kushoma imyaka 3 so hata no mwaka gwa kashatu nyuma y'umwaka gwa kabiri gwa P6 bantungira umukazi what omwana muto kubakingambire nyiwe nkuko nagambire nkanyinira ndikwenda ngumize munshome kandi ndikwenda ngo mbo mushomesa obwe maririre ngo nyowe ntakatungiro umurimo guri permanent and pensionable tindigira mu kazi konka abazire barone batebekanisa enshongeje wajijorota kuba ikire bakingambira na shanko takihurura nabesiza wagomza muno kushoma izobe rindi abazire banje bakaba ryo muka na mwene katwe munyanya nashi mukodomi na nyokoromi baryaho baryo mukabashitami ni barya ne banywa maru manyeta ati Rutebuka mwana wanje ninkukunda mwene hati nakugabira muhara wanje Zerida omutasi wamagaruka muci kandi wakashitami n'abazire banje bombi kuyangambira ecyo niyo nakwata umuhanda nayishohorera ati nagarukamo shana abazire bakagabuga bamugambire mutubyorumu bokaba biri mubona babiteye mu banyisa bakamugambira ngo uwe tobyetire yabakimugambire ngo bakaba bakingambire nashanko takifaho konka we yize yakingambira kuyangambira yangabira umuhara ngwe no kuyakuzira ati namukwa hatuwajiro nawe kwata umuhanda nayigarukira hero bakanyita umunju nabangambira nayigarukira hero ati nabagarukamo mwene ku rugobwo umufamire abazire banje bo bonyine tibankunda abo ko yanje kushura habwo kuba nayange ikibantekaniriza abazire bakutekaniriza ikintu kandi karicurare nko musigazi wena kubera ninkiwero kaminga kurango abazire banje ni bamfaho konkiwo kirya hari no murumo gwa pension kandi kindi umucweka cyo wito uwabera shwerero mutabana kiri muto akagira kitinisa cyamana masimo bwenu wima bazire bawe kitinisa nabime kitinisa bampereze mu kazi tinamukunda nabo kitinisa kibakitunga mwene ku rugo banyanga abo nshonga y'ubwire mutusasire hwabo kwendura ahamwanya bitu program na Reeba Ahindugire kandi omjenyi wetu no Reverend James Ndayazi Rutebuka omuntu ogu no mwanya gurkwetwa Kanywambogo omurakakasi omuri Kihumuro kandi omu district ya Kitagwenda ebintu byakozire nibingi konko murumugwe ubwo yatandikireho mukuru kaguriwe murumugwe obuteki kuba omuteki wa college kandi akakora umwaka gahwariyo nateka konka okuhendera kwemirimo akahendera university lecturer aine resilience etari yabutosha namanya kuremeraho hacinte cyaro kwenda kandi no bweziriki no mwete gwo kugira ngo nyencha karenete ko kwitera izoba yaragaho yahikaha cyaro kwenda hata kiturugambira nabura yakireka kwinga nabusha akakora imyaka 9 nutsima mukama hawebyo nahabwa magaraje konko bwa hati Reeba Ahindugire nyikereza tumure yatugambire bigambo birungi yatuhabura yatuhiga kandi ni ukoro ugumire ha program eji no reba nkoro mukuratire
tokwasaguma ko kwabori ikiriza tumure kandi tuhendereraho nandi betcom juni nyine Emmanuel Mucunguzi aha kamera kandi program y'ijine berho burizo bari ya Sunday shaha inazekiro eje garwa mu rwa kabiri shaha mukaga guhango murareje